time check, it's 12:15 and we are lost. 30 minutes para sa hiker. Per 9 hiker, that's times 2. Kamusta? Enjoy? Yes! Yay! Good morning, ari na kami sa Arco. Buwa ka lang sa main road. Oo. Naman. Ay, mga guwa na. Dasig. Good morning. Wala ka balo ko ngayon sa new number. But we are on our way to Seda. Okay, dito kita ma-meet up at 6 a.m. Currently, it's 5:41. Alright. Wala siya kasabat. Wala ka balo kung sino. Pero, ayun. Meet up point at Seda. We got nung Arman and go! At Jollibee. Kuha ta sa aton nga lunch kagang snacks ta ipamahot na lang. So, good morning! Chicken, God, burger, Coke, water. Yes. Good morning! Baldado ako, ikaw na lang kuha. Arapan ng say morning! Ay, magkinala ko, nagkisiguro magwala mga picture ta. Good morning, sinong Arman? Si Crispy. Hi, good morning! Si Ma'am Lodge. Hi! Baldang prinsesa sa Ngibsiya. Hindi pwede. Oh my God! Yan, ni man! Wala ka na yun, nagsuot ka pa yun. Tingnan na, hindi na mag-uya-uya. Puli ka ba tayon? For President ha? Amay na, sweet! 2028. For President sir. Wala ka na dito. Exempted ka na yun. Para kay Rico. Hey, morning! Hi! Grabe, amon volunteer ba? Morning! Finally here at Igbaras, so masign kita sa login as visitors. Recorded to sir ah. Appraiser, banker, tapos ano ganina, traffic enforcer. Dapat nakabayad sang barangay fee? 30 pesos? Dito sa babaw. Ang environmental fee taya sa munisipyo 25 pesos. Diri sa barangay 30 pesos. Kag ang aton isa ka pasahero tulog pa. Bugtaw na. Hindi na kita. Ikabugaw. Yay! Hinay lang. Ayun. And there you go. We have our hygiene kit. Hello. Tapos araton hygiene kit and daton nga mga food. Then of course ang aton nga mga seedlings palapitan taton ng mga seedlings. Say hi. Hello. Ari pagid hi. Hello. Ari aton nga seedlings nga i-plant later. Wow, yes. And more kits for the kids. Kag ang aton nga mga to. Aton isa kalangga. Kaya. Nadala ko na gani. Sang wala pa ko na balda. Awa. Para di ka mawigit, iba na bukat to. Ang ini. Wala ka na bag? Kami lang madala. Sige, di. Para Okay. Ayun. Go, Jay! Yay! Hawak ka sa balikat niya. Okay lang. Hawak mo ang bitangay. Ring tuod
Sulod nga sabak sa gera. Kilay sunflick. Bye-bye! Okay na ka man? Bye-bye! Hello! Bye-bye! Yes! So, push! Yes! All the cargo! Ari mga bukod. Push! Okay, bye-bye, ma'am! Eh, tara lang bro. Eh, so may para magbugat. Bugata. Hey, good morning! Wow! Sa ating mga mga volunteers, teachers and staff diri sa Gabugaw. Once nga magtuon ang microphone, say your name kag ang number kung pila kabilog ang bungit. Kung sila sa stage, ka gusto ko may duwa kabilog nga ma-volunteer nga mabulo sa ila. At the count of 3, do it! I love that! Yes, before kita, kag after magbugtaw, mainom kita. Tubig! Pas, ito! Ito! Gusto mo ang aking kagitira mo? Hindi na aking, ano na? Kita niyo na eh? Imagine nyo na lang nga? Nga? Ang naman ako akong kina-imagine. Pero, ang ating minasturyahan, unto. So, ang pari sa unto, Josay? Ito. Denzel. Now, let us watch Manang Denzel. Kakakanami sa ako, mga volunteers. Let us watch Manang Denzel how to brush the teeth. Up and down sa corner, up and down sa center, up and down sa corner. Can go? Left and right. Left and right sa upper teeth, kag left and right sa lower teeth. Gratitude for their generous support, kindness, and invaluable contribution in conducting a gift-giving activity. Your dedication and selflessness have brought joy and hope to many, leaving a lasting positive impact in our school. Given this 12th day of June 2026 at Igkabugaw Integrated School, Igkabugaw, Igbaras, Iloilo. Una sir, ano na yung ang buhay? Go, ma'am! Ako po din na ma'am naman Bisaya gud ba si auditor nila ba? taga Davao. Kay Bisaya man mig sabot-sabot pumig sa Bisaya. Habaw, ang mga fruit lover. Oh, Teresa. Bega, smile be, smile be, smile be. Bebe, smile be, smile be. Yay! Okay, so we are here at Barangay Ikabugaw, Igbaras. Kadto kita sa school, and after that we'll be going to Igbibo Falls. Avocado kag sa Reels, ha? Baylo Jollibee. Yeah! Kabugang bagit.
Yes, energy para magtukat. This is my favorite kakanin, suman. Ay, yung kamot. Thank you. And got ibus. Yes. Keri. More. Keri. Ayos. Hey. Ready na for the falls? Yay. Ready. Ready, maghuli. Ready, maghuli. Wala. Falls ang maon. Falls ang maon. Cool coffee. Coffee and suman. Ito na yung buhay natin eh. Yeah! Ito ang buhay natin. Native coffee. Wow, kanami kay Sir Dia to. Yan o. Tapos may view pa siya. Abi, pakihalin na kaya kung bulos. Joke lang. Ano na gani? Rigi kayo. Ari naman yun. Hindi po siya sa bunga sa tao. Bikoy ka po. Hantingon nyo lang ning babae nga ni ha. Ala. Wow. Isa lang, boy? Kaya. Yes. Yay. No. Ay, grabe ka. Human. Ganito ang pagkain ng human. Isang malaking... In the jungle, the mighty jungle. Halabira, jungle girl. Coffee, Avid Kabuga, wait for me. Coffee. Yes. Appraisers, power bank. Wow. Dito tayo kung gumigising. Yeah. Malimta na ang Pamahaw? kape, hindi. Malimta na ang pagpalaga niya sa imo. Dapat yun ang 0.5 na. Sabi ko migay ta. Basta dire. Anes, lumamigay, Anes. Gani. Abi, tahiga na da para makainom ko kape. Hinay na dapat. Slow burn. Oo, so. Huy, dumalaan niya kita. Pwede pre. Si Ma'am, yeah. Sir naman next. Abaw, grabe. Tres. Wala naman ang gawanan. Oh, no, yan. Ay, sana na, ano? Kabalo ka mag-serve kape? Wala. Paano magbubos ang kape sa ka-praser? Ay, siyempre. Relax. I-relax na. Siyempre. Syempre. Kapit ko para kay madam. Yeah, muna ya. Muna sabi niya. Bebe. Siyempre. Oo. Para kay madam. Muna ya. Wala pa na ya sukal. Strong na ya, strong oh. Tama lang may kwanta. Paabot ito tuminyaga naman. Yes, okay pa nong? Bago ligo ba? Tambalhas. Falls ready. Yes. Wala nga akitas. Aniya, ready naman, ready. How about you, ready? Yay. On our way to Iglibog Falls. Hiking time. Hi. Rock and roll. Ari ka sa buong sadayan? Sa pagbikaan siya abong kape. Wow, grabe. Time check, we're down to our 10 minutes hike. 20 more minutes to go. So I'm at the middle of the falling in line. Falling in line to the falling falls. Okay. Kapoy na ko. Okay,
Let's do this. Yes, this is going downhill. Go, Tito Dan! Yes, we're crossing a river there. Okay. Kung kinakaya ni Caleb, kakayanin natin. Yes! Go! Jump! 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 Come on! Jump! Ay, ay, ay! Pagkatapos si Ma'am Robs, ay, ay, ay! Sisiw sa mga freezer pa? Tara, pagkit, isa pagkit, tara, ubaw! Ha? Abaw! We are down to our 20 minutes hike. There we go. Sa river ni siya. Yeah, still alive. Para na sila. Uy, ang muna ni! Ang muna na, Carbaw! Hindi! Ang muna ning sisiw. Meron taon tabing mga freezer magtabok, be. Tapos, hindi nyo ko pagbayaan, ha? Tapos, kagid. Basa, gid. Now, basa, gid. Basa man Japon, ah. Gani man. Be, pabasa na ta eh. Basa man ta Japon karon. Ha? Baw kalami, kanami. Kanami gid man ug gini, ay gid po tansa ka. Hi! Ato na sila mama. Dali lang. Overtake ko pa, overtake. Diba si mawigit ako karon. Overtake. Okay. Let's do this. Okay na akong kamot. Nang pawan akong kamot. Water break. And we got here. Yes. Thank you. Lagi lang kami. Whew. Wow, we're going to a... Hindi siya cave. It's a manhole. Woo, manhole! Hi! Halong. Okay. Break time, anay. Patawara, paway ko, anay. Wait lang. Time check, it's 12:15 and we are lost. We are lost! Buhay appraiser. Kailangan nating mag-Google Maps. Pero wala signal. What do? You ask? The Encanto. Charis. GPS. Balik sa pinanggalingan eh. Let's go. Joke time lang to gali. We are on the right road. Keep moving. Yeah. Don't lose hope. Yeah. Nearest landmark. Di ng boundary. Crossing. Crossing river to. Kag may kawayan nga do balay-balay. Aw. Di ako gini pa unahon nyo. Ano? Go? Game? Ako tour guide. Ari si Jungle Girl. Enjoy, enjoy. Pang third nga river. Enjoy na siya sa third nga river pa lang. That's the mini falls. That's the cold. Wow! Kanamigid man. Wow! Hello, grabe. Ay! Thank you, Ipsia. Thank you, sponsors. Yeah. Woo! Go push. Ganay, picture Anay. Yay! We reached you, but not yet the end. It's break time. Break area. First stopover of the trek. Hi! Manyaga na ta. Magulang pa mga manyaga na liwat. That's update 30 minutes na trek and we still don't know where. Where? How long pa? How long pa? 30 minutes para sa hiker. Per 9 hiker, that's times 2. So, 30 minutes. Since this is your first hike, I'm a number interviewer. Yeah! Okay.
about the Jungle Girl? Okay, good. First hike pero sanay na sanay. Ari sa mga veterans. Veterans! Kamusta? Sisiw? Sisiw! Ari, amon. Astig niyo. Una nga mo, baby. Kamusta? Enjoy? Yes, you can see in his smile. Enjoy, man. Kapoy! Falls ko, no? Sa likod lang nasang puno. Sang saging. Tama. Sa likod sang saging. Sa likod lang sang saging. Hala. Ano naman yung diskitahan mo, Jungle Girl? Lumboy, ari mang pama mo, ari luto, ari, tayo, ari. Gamay? Kinakuha ko ang isa, videohan ko. Aratan mo. Okay. The highest among the highest. And then, break time. We are up the mountain. Going still up there. Okay. Second group. Ano sa gata namon. We're going home. Yes. Left side. Oh. Jelly girl. Water, bro. Okay, time check. 1 hour trek. Woo! Naka 1 hour na kami. 1 hour na ta? Yes, 1 hour na ta. 1 hour that feels 15 minutes for an expert. Alright. So this is limestone. Sabi, kaya. Look at the view. So ganda. Pagabot sa falls. Kabog na. Yes. Yes. Banggay. Mga ano na lang, mga 30 minutes na. 30 minutes, kaya. Hindi nang refresh siya, bud. Raffle siya. Ay, na-fall siya. Aray ko. Refresh siya, bud. Balik sa next week, ma'am. Hindi, balik next week. Oo, next week. Tama siya next week. Araw-araw dulo pa siya. Araw-araw bago pa lang niyo. Ano may yan? Nasa dalo, may pagid mo. Hindi nang bukol yan, sir. Araw. Baka, oo, yung bukol. Baol? Tumakpa na siya, Uy, careful, don't run. You can hear the falls. Yes. Malapit na. Time check, it's 1 p.m. That's exactly 1 hour 19 minutes of trek. Batian na mo ng falls. Kagina pa. Kaso ang route doon nagalibot. So this is our life as a praiser. So wala kami praise, pero enjoy nature. Yeah. There. Mentod na niya. Guys, hindi na. Ano? Kita mo? Kita ya. First view. Nantaon kung pila kami sa kadto to. Pura. Look at that. Ara na sila. Nasa falls. Time check. It's 1:06. That's 1 hour 25 minutes for us to reach the falls. Alright. Yes. Time to relax. Woo! Falls. Pinata. Yes. Woo! Yes. Bagong ligo. Ari, bagong kain. Yes. Grabe nga. Masig pangita lugar. Kabit naman di aton gamit. Ay, manong hindi ko abot. Thank you. Oh, yeah. Time check, it's 1:16. Time to eat our lunch. Thank you so much. We're safe now. Dito po. Aman yung ginatawag nga pahuway. Kanya-kanya kami pwesto. There, may arimandi. Naramanda. Yan, kanya-kanyang pwesto. Yes, naman. So, syempre, kita. O, diba? Putok pang blush on. Wala na. Ay, wow! Na naman! Wow!
Tapos swimming fountain eh. Oh, di ba? Yay! Time check. It's 2:17 and first, Liglig Falls. Thank you so much, Tita Bugaw, and see you on our next trip. Ayaw kayo nakahapit ka mo sa akong yung channel. Kung bago pa lang ka mo diri, pindot ang subscribe button, pati ka ang lingganay, kag hindi pagkalimding. Rumi Inspire!